Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum anu mulai terkula anu una keikhlasan epon Fatihah sekalian ya terakhir ada Sayyidil Walid Kiai Haji Ahmad Nuruddin Hasbullah. Semoga isapor asa terjatuh satu sana beramal bagus ikaterima. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Muhammad asmana Sayyid Abdullah abana Siti Aminah ibuna Siti Fatimah putrana alaika Allah ya khairal mursalin alaika salatullah ya khairal mursalin alaika salamullah ya khairal alamin alaika salamullah ya khairal alamin. Salat bang-bangah agama lakoni ba istiqomah. Salat bang-bangah agama lakoni ba istiqomah. Ben fardu ain hukumah mun tinggal pas deremah alaika Allah ya khairal mursalin alaika salatullah ya khairal mursalin alaika salamullah ya khairal alamin. Lakonin kalakona kenengin keneng ena kengain kadati ena mak tak sombong abana alaika Allah ya khairal mursalin alaika salatullah ya khairal mursalin alaika salamullah ya khairal alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsyadal uqula ila tauhidihi wa hadaha wa awdaha adillata wahdaniyatihi wa jalaha wa abtala bi barahinil haqqi subhal batili wa mahaha wa thabbata kalimatal imani kama thabbatal arda bil jibali wa arsyaha. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu darajatal ulya bisabqi wa araha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, hadratal masyayikh, para ulama, para guru, Al-Fadil Ajunan Simulja Hadratal Mukarram Kiai Hasan Khalisuddin Siabtina sangat amulja kita takdimi Jukanan Ajunan Simulja Hadratal Mukarram Kiai Khairul Mufid Mudnan Siabtina sangat amulja kita takdimi Jukanan Ajunan Simulja Hadratal Mukarram Kiai Ainul Yakin Syamsul Arifin Siabtina sangat amulja kita takdimi Jukanan Ajunan Simulja Hadratal Mukarram Kiai Aminullah Siabtina sangat amulja kita takdimi Jukanan Ajunan Simulja Hadratal Mukarram Kiai Muslim Mudnan Siabtina sangat amulja kita takdimi Jukanan Ajunan Simulja Hadratal Mukarram Kiai Tabrani Siabtina sangat amulja kita takdimi Jukanan Ajunan Simulja Hadratal Mukarram Kiai Hamidi Rafi'i Siabtina sangat amulja kita takdimi Jukanan Ajunan Simulja Hadratal Mukarram Kiai Muhammad Nur Khalis Siabtina sangat amulja kita takdimi Jukanan tak lupa beda tokoh eka dito Bapak Serdeg sareng Bapak Amin sareng Bapak Fathor sedaja para ulama tokoh masyarakat sedaja Siabtina sangat amulja kita takdimi Sahibul Hajah, sahibul dakwah, bapak tuan rumah iki kak dito bapak Musidi iki maki. Semakin gitu selain maulid acara apa mah? Oh, berarti terus diri ya saya ngaya berarti. Bah ngabela walimatul hamli mah. Pasal bujan teh. Ki ya Allah. Bapak Musidi sekeluarga semoga keniata sampai ke lakonah bentunya nah kento manteran ikan tenah selebih banyak sebarakah amin Allahumma amin sebutan kaula amul jaki ajunan para bapak muslimin ibu hadirat muslimat sesami-sami imul jaki sareng Gusti Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kula ajunan bisa aki pangki ikak di tempat kalaban situng niat pada cinta ke Rasulullah sebagai pecinta Islam, pecinta Al-Quran. Semoga tanang gula ben panjenengan bisa nyeting de astah epon Rasulullah ilong sekali gula ben panjenengan bisa nyium kabunah Rasulullah socah sekali gula ben panjenengan bisa ngabes keraih indah Rasulullah lebih-lebih along polong dengan swargana Allah amin Allahumma amin. Terus mah serius mun tak semangat tak ambu mah ki puru saya pidatu ka saleh gula karwa ben gula sorocek sekecek ebeng takok malam gelu gula ki ke sorba je kemarin mah mata lem tempat teman tak lem toron ari ya mau nak kana ngode jan benak kana ngode saya bahas ki kan kita abin di garwa abahas nak kana ngode duda mak ajan gul ya Allah tak oding ecek re mau nak kana ngode tikel wanteran barokah iki magi amin Allahumma amin. Bapak dan kulen rosaki Dabuna Sayyidil Kiai Haji Muhammad Anwar Nuruddin Gipuru napa gula ben panjenengan ke into tretan
gula ben panjenengan mak pas paringin contoh kati Rasulullah sareng Gusti Allah anapa mata malaikat bolana jawaban si pertama Rasulullah keto manusia ini dati mun keng pas beda orang ajem isoro nyontoh embi senyoro nyontoh tak beres nih kata pada manusia pahe soro nyontoh malaikat tak mampu anapa bolan tak lakong Rasulullah malaikat itu tak asarin katunya lah tak open ka orang bini lah tak ejeb kento malaikat dati mau bagula ben panjenengan isoro nyontoh malaikat mincret mak tak bisa tedung Allah sallallahu Muhammad nomor situng Rasulullah kento manusia asal kasih aja mau dijelasake ni abid mak bah double ben sikit pur gak roa nomor dua napa Rasulullah itu multidimensi multidimensi tak lakong sepora panjenengan sumpaman ngabel katen gula dan gula makeh orang tani Rasulullah pada deti orang tani Rasulullah muan embi gula makeh dagang Rasulullah pada deti dagang antar negara ya Allah Mekah ke Syam gitu antar negara benih karo pasar buruh potam beru nih gama jauh gitu Allah gula makeh ustad Rasulullah pada ngajar innama buistu limuallimah engkau yutus ben Gusti Allah untuk kompakan untuk namun tak kompak aja bakal kata lo saja jawab mah kimeng bagi abidatur ya Allah lah pada ketondun dari si ada ketondu saya pun torot ocol pada ketondun dari tak apa ya Allah Allah sallallahu Muhammad nah nih gula make kepala keluarga Rasulullah pada agaduan anak agaduan raji gula make jenderal Rasulullah pada detimbang 5 cuma debuna Abu Sairi sehebat ta Rasulullah keto luar biasa nah. Rasulullah keto hebat luar hebat masjid hebat pasar hebat akolomben sahabat hebat abelih kata lemah Rasulullah keto hebat orang ponjenan timur keto biasa tak lakong jepun alek gelek kan ku angkot lagi entar ke pasar yang biare prapan ngosoatin cek maju bagi sepolo kerapak benko enjan takut kapi sepasar mah abeli ke Roma ketemuan ben bini make keplok kacetakan neng nundu tak bisa Rasulullah ngadepin raji hebat ngadepin sahabat hebat ngadepin manusia setejah umat pada hebat ke intoh Rasulullah alhamdulillah lah Allah sallallahu Muhammad lah makin napa sinampu contoh dari Rasulullah kak dito tore bahas andi dua bahasan gula manteran mari 10 menit senomor situ napa Rasulullah ke entoh mulai kini tak pernah imanja Siti Aminah hamil lakeh sobung yomor pasira Sayyid Abdullah kalau Rasulullah tak keduan bapak bingung Siti Aminah posang Siti Aminah panggelinah tak menentu Siti Aminah tapi Siti Aminah keduan tekad situng tekad engkau harus memuljah tan anak kalau pendidikan Siti Aminah juga didik Gusti Allah detih kanjeng Nabi Muhammad manusia paling muljana manusia alhamdulillah bu tori jawab bu pak sekolah anak bu jak kero geleng praja bu reng ponjenan geleng praja anak-anak sekolah tahu saya sekolah bencong tahu saya kuliah apa bu apaan makita kuliah odi ria cong iko bener odi mungkin pas orang sekabina kor odi jambu monyet pada odi bu Allah sallallahu Muhammad kentoh nomor situ lekan makanya pada tih anak guleben panjenengan jamonten gula riberin kisah pada tih anak guleben panjenengan nak kana si ibleb si selebur ibadah ada Gusti
Syab nasya'a fi ibadatillah. Nak kana selebur semak lebur ibadah de Gusti Allah ka intoh masalamet bangsa negara benti sanah guleben panjenengan. Amin Allahumma amin. Kan makin sebanyak si ngocak ni langkau Allahumma shalli ala Muhammad. Banyak si ngocak lah tak usah ke masjid. Masjid dok kenengna orang umur 70 tahun ke atas neng masjid dia kok. Cek mak semak ke kiai cong, mun semak ke kiai banyak musonah, mun banyak musonah lekas mati cong iko. Cek mak semak ke pesantren, cek mak semak ke madrasah, apa jadul iko. Kan nyoba semakin bahasa nih mak. Napanya mana mun kona karo jadul teh. Mun ateh tak menentu galau mah, mun acerita curhat teh dak budi insyaallah orang ponjenan ni dak budi motor motor kaki Hasan insyaallah kui bahasa mangken. Assalamualaikum salam apa cok curhat kiai, curhat apa cok galau kiai, curhat galau cek pancon dosa ngarah ya Allah. Kenapa si terjadi isoro semak semak ke masjid, cek mak semak ke ulama, cek mak semak ke pesantren. Mun ngidingaki musik, cek ngidingaki selawat, ngidingaki lagu barat. Ngodiin lagu barat tah. Sing ngodiin tak ngerti, sing ngidingaki pada tak ngerti. Tanyaki arten apa tak tahu yang lah nyanyi. Mun kaki kocain tak tahu, yang penting lebur iko. Salbut mun ketika itu terjadi napa sih terjadi narkoba datang Allah tenglah narkoba datang nap tak usah nyigil masjid mah tak usah nyigil madrasah tak usah nyigil pesantren tak usah dari mah tinggal tunggu next generasi nah tinggal tunggu generasi selanjutnya gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sakina tebun kia Muhammad Anwar gelak pemuda kento subatum minal junun niko. Ngerti apa dia bunaki Muhammad Anwar gila? Lang wassalam. Caklah ketondur tak bisa je. Ya Allah. Dia bunaki Muhammad Anwar gila. Ale Isa subatum minal junun pemuda kento condong sifat kala gila olatin. Pemuda semakin meleh sepeda motor bandeng dealer layokor ganteng potongna ganteng spionna depak karo mana paling umur 15 hari guys ya. Umur 15 hari tinggal oleh 15 hari pas ikala spion nyobain si kenian tanya aki benepan mak nyobain jong tak lebur pak arapah adua iko ngucap amin nih teh ya Allah celana selebur kagetan gula selebur si biasa gitu mun kena ngude tak lebur gitu sama lebur dia remak pahilo bengin di nana anak gaul lego obu tak langkong pahintar ka salon cokor mas sasa potongan setiaro udah pas keluar dari salon pahjeng manceng sengreseng persis bendeng gerengan teh Allah nih anak-anak muda nih kak tapi mau ngaji sekolah munduk deti orang alim subatum minal junun keto ampun sobung manteran deti nak kanak si deti syab nasyafi ibadatillah selebur ibadah Gusti Allah amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut mak. Oke, gula nih ke supir sampean kernit montobuk gula op ambua marin mak. Ini kan nomor situng. Nomor 2 napa? Senam puten dari Rasulullah eki kak dinto Rasulullah keto manusia paling mulja tusah la isapora saja Nabi paling muljana Nabi tapi Rasulullah kento mun asolat
paden kentoh telebere anapa dan gula ben panjenengan butuh dek Gusti Allah engki gula oning reng panjenengan ni banyak si bereso kona ya dek apa asam urat ya tak tahu asam urat icap ora ada remak terserah gini kah ya Allah palebur ibadah dek Gusti Allah pasemak dek Gusti Allah maka gula ben panjenengan bekal selamat dunia akhirat amin Allahumma amin tak langkong polana terus tak langkong ku laku kento mak ku laku gula ben panjenengan sampuna mate kente pas dengaki cek saking cek saking manusia mare mate pada ben mate ajem pada ben mati na embi pada ben mati na sapeh yektena mati kento tak repot mak segula ben panjenengan parlo ngaji pola na manusia kento mari na odi marin mati bekal odi boleh tinggal odi ku laku pertanggung jawaban contoh tak nyontohakin kesambian contohakin ke gula tipi nih itikanin ben Gusti Allah Masduk bin Nuruddin labbaik ya Allah reh al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun colok kunci tanang siapenta sokoh sedua bekal deti saksi Allah karim pak keluar nih semare nobi ilong asiti ipang luar semare napa nyaman agepak bengkong ngamaryam pada keluarga tak ada si fokus sekali sarah debu Gusti Allah itu kelakon nabi ende cek sarah naga ria dek remare todus gula ria tinggal abid yare bedeh amalam ben ni kini are bedeh amalam ben deh ni kini pas ibeki ni kama kagula gula ni kata anda ampun Gusti abdina cek todus keajunan Gusti cek kelakon abdina lah cek benyakan pas cuma kati ke entok kencen ampun ya Allah napa sih terjadi tenglek tempeng sekeni ketok makala kasih tusah sejak benyakan gisema napa sih ni keni ketok engki kak dintoh kalimat tauhid gula ben panjenengan amin Allahumma amin kan mangkana sabab dikra maulid rasul makin gula ben panjenengan tore usaha de remah sesemaah de Gusti Allah de remah cara nama ke tore ni kebek-kebek setengah 11 nih mak ya Allah kita tore lanjut lagi mak ki jajut lanjut sampai kol berapa kol situng kol dua rekan tak beres napa mun gula mulai ya gula teh gula di bini tak mun sikit puru kak rotan di bini mun kak ro maka tak mulai tadi reng tanyaan paling karo umi seperiksa ni abe mun gula tor centor mun tak mulai mak beda sing ambek neng tompok teh Allah sholli ala Muhammad toreh sekejap nih gula ben panjenengan montro selamat dah dunia akhirat napa sinampu kelakoh iki kak dinto tore begrembek beda ulama sufi seakeduan konsep ma'rifatullah pasera make asmana Dunun al-Bisri itu akeduan konsep ma'rifatullah saya keduan bisa napa kenal dek Gusti Allah gitu Dunun al-Bisri lah Dunun al-Bisri itu situng waktu periksanin sareng kanjana Dunun al-Bisri mata ya'lamur rajuluh annahu min safwatillah yakni min hawasihi alladzina astafahumullahu ta'ala Dunun al-Bisri dek remacara nagu leben panjenengan ni kesemak dek Gusti Allah jawab sarang Dunun al-Bisri ya'arifu dzalika bi arba'ati asya'a
bisa saja gula ben sampian nikah kenal dek Gusti Allah, semak ben Gusti Allah, mun gula ben sampian bisa ngelakonin sempak perkara nih antara bisa ngelakonin tapi amin Allahumma amin. Termasuk sing osda amale tak etono kade mak situng napaan sempak situng ida tarokar roha nalekanah mbenti bin kapi ben engkok dawun tunun al-Bisri engkok ben mbenti bin kapi ambu istirahat dari ngelakonin kebagusan maka engkok ben embende bisa saja engkok ben embende ipele ben Gusti Allah iko Allah tak langkong mulai kelak napaan si maus mak Allah beda Fatihah beda tahlil beda solawat ngaji puru kaki Muhammad Anwar makin ngaji boleh dekik gula ben panjenengan Paleman asarin ki sempat asolat tahajud maka gula ben panjenengan bisa semak dek Gusti Allah amin Allahumma amin. Kanten gula mator sirik beriin gula ben panjenengan tak langkong sepora gula ben panjenengan nikah cek minta soki dek Gusti Allah tapi minta takah hajat niki Allah nih tak langkong sepora napa mun tak takah hajat banyak orang soki motor Alphard motor Filfire ngajeler pat sebarang motor napa sih terjadi tedung tak bisa ngide tedung mah reng ponjenan timur intar kabaru norok motor pickup neng budi gula sekut ngatela ini napa tedung neng budi bu Allah telah lebet di romana setau cek lebet polan epang loben keredah puk apa le di meroman kaki mata telah toro mata tuli toro nih wah boleh betang romai kok gara-gara tedung alhamdulillah lah ya Allah rokok esok koren rokok nih esok koren mun ben panjenengan sedaja rokok kelas mil alhamdulillah tade make surya tak rapah make tade cap opet tak rapah cek tadeen kolen jagung tak rapah Allah kolen jagung de pak bahagaya tanangai pak atas itu pakai kenyot cepluk bungkol ke atas teh mak rokok agak diem benteh Arya rokok beroh kacong Arya si kocak mak dia teh ba andin kaki ji ngabi dua tangdi kita ngabi situng iko ya Allah alhamdulillah Allah sallallahu Muhammad yang penting situng tekad gula ben panjenengan toreh Dawunara Muhammad Anwar boleh gila toreh contoh Rasulullah ngiring lelampana Rasulullah gula ben panjenengan insyaallah bakal selamat dunia akhirat amin Allahumma amin. Sepaling terakhir pesan nih tak langkong sepaling terakhir pesan gula kebagian nih bini polan cepon dan gula setiap kali acara nih kama setiap kali acara gula selalu mesen kati gento napa akhir zaman ini detih dan gula mesenah bagian kabu umbu nih senga ambu nomor situng cek lako afitnaan ini buki fitnah lastari jelasaki saben nagisa nomor dua napa secek pentingah kak dintoh cek ngal bengal kasih laki insyaallah mun neng ponjenan tade sebanyak hitam beruh beda teh oh banyak tak langkong bu mun bengal kasih laki yang toh pusah raja ini tak usah ada pak akhirat tak langkong ki alam tunya saos ki alam tunya panjenengan mun keng bengal kasih laki coba bukti aki tenglah hamil lahir kento pasti melarat nih beda jaseen masalah yang hamil montro kembang panjenengan tenglah lahir bu situng cek ngal bengal kasih laki pas nomor dua jaseen napa pontut songkon selaki sabek kabu jelah tok tok macaki solawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad terus sekali tok tok insyaallah paringin gempang ben Gusti Allah amin Allahumma amin. Nomor tung jasana kentoh dari Sayyidil Walid dari almarhum kentoh. Nomor dua dari almarhum Raden Kiai Haji Muhammad Thohir Zain bin Syekh Abdul Hamid napa
Pak mun rajina panjenengan hamil mun trogem pangasitung paringin aingah cakalan benih cakalan tasik teh cakalan sambian bani ya ongkuan deh ongkuan nih abah entar nih gula di cerita nih ongkuan nih ya supir gula insyaallah tukang supir tukang syuting nih kenal insyaallah tukang syuting nih kenal ke supir gula ya tak norok makin lekentok rajin nabi ini nak itu hamil sangang bulan ekiba kadukon tak lem pembukaan ekiba ke dokter tak lem pembukaan akhirnya dokter morsongai irujuk ke Mekasen keng tak lem makan itu isoro operasi jadi bahanil pun katen gula perapan bening morsongai assalamualaikum salam apa ya mator gitu apa ni bini abdi ngandung sengang bulan keterbian semakin terus lega ento dek tak beka cukon tak lem pembukaan ekibah dek ka dokter tak lem pembukaan deti akhirnya isro beka Mekasen isro operasi lu kelujak lu kapurung kok atanya emben mari ngelakonin apa can kok tengah ke pengajian roh kenapa ini cakalan celeng roh jangan gula pah ngocak ngereng panaja ageje abdina perapan galau perapan bingung kan ajunan pas ki ageje apa enja aja di kita hirji beda mari nah kita nelfon kita call setengah 10 gitu mari nah ben emben berin call 11 atau call setengah 12 mun tada perkembangan kibah ke Mekasen keng nelfon ke lu kok iya iko ampun bu dan tos benten gula alhamdulillah pokol 11 nilpun katan gula assalamualaikum salam iya dek ramabinin alhamdulillah lakera every in eng cakalan engki lastarin eng cakalan gitu iku aba ampu eng cakalan bu sengak se ya rengek laki korjek kebele ceng cakalan ria amit lek engkau ki intara kaki Hasan apa intara minta barokah depannya biar bercenaing nih mangkat depak kejeding kata tangkin masuk ngampung kejeding ya yu iya lek masuk ke dalam beco cakalna mari beco beki ke sebini ya barokah di ki Hasan goa mun baik ke benda ngocak sih harama tak minum tibi baik kok lagi tak habis ini nikah barokah enten ongguan nih ongguan coba kasih hamil insyaallah paringin gempang ben Gusti Allah amin Allahumma amin mantaran barokah gula tenglah agak nikah mak gula estona gila lamator ka Sayyidil kayak Haji Rosidi gitu kak abdi na nyuon ka ada deki ka laku jabon beri nyuon ka ada laku ka kile siap dari kak dimaan kiaina dari Sumenep le oh engki abdi na mudur ka ada polan abdi lagi ka sorofa je jabon ten kul ki siap le kella nilpun bokol setengah petok tak yang kak benten gula jareng perapan ki asolat mau rip nilpun orang kan keng la nyala si nilpun tenglah abid eteku kerosidi tenglah abid polan tak ete tak yang kak nilpun boleh area ngara atanya mangkat apa inje dan gula tenglah yang kak napa debedena assalamualaikum salam engki kak kenapa kak anu lek motor sediru Sumenep gagal oh segitu terus ketiba apa nyaraki kiai oh nyaman deh dan gula cocok mode dan gula salah aba isro intara ke pengajian soro abenta ki isoro cengunceng lagi nyaman ariyah lalakon deh karo setia si bede can gula karo setia iya polan kakak si makon saking abeni kakak wallahi kok njak tanda can gula lela nelpon TV tak nemu kiai si lain iya pak aneh hibah iya deh pak adena iya alhamdulillah paratuki ya deh iya roh ya Allah kayak kita nyaki keluban gula si mangkat kak mangkat abdina situng mobil ben aleh
alek eki babtin tak beki nyambi mobil boleh eki beben abtin keng sapora ka atanya peringa cokop engki ka jangan Allah mon pahadina korang pereng situ ngerikan tak gula si kacon apa tanya ki lu entar lek bedelai siap lek eko ya Allah mantaran barokah amin Allahumma amin. Saya paling terakhir dan gula paham buah saya paling terakhir dan gula nyuunah pangapuran abah iki maki nyuunah pangapuran abah insyaallah dan gula lestari motor tok petok guys dan gula tak tero arosaka sedena abah itu sedena abah gento seka debu telok selako debu sareng abah gento tandana orang mati saya gento telok situng kereng bibir dua ngeremes aing dari jebik gento nomor telok keluar aing socah gento telok le abah gento lebih dari telok setelok kento beda se nomor 4 kento senyum misem gitu Allah kan mangkana dan gula motor dek panjenengan nyuunah pengaporan abah hi takok pernah Abu Dabu ke panjenengan pas talempas panjenengan sakit ateh nyuunah pengapora iya sebalik ke panjenengan pernah insyaallah punten keng seumpaman panjenengan pernah andi salah de almarhum kentoh ampun nyapora ben manteureun tebeungah sareng pangaporan Allah amin Allahumma amin Allah dan kula cerita kentos kecil cerita almarhum nika motivasi ka gula motivasi ka panjenengan iki almarhum kento luar biasa na pertama Solawat munjiyat ben arena kento 500 Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'as sayyiat sampai lastari 500 pas solawat Jibril lah sesidak pandek kisah sallallahu ala Muhammad ke isah 40.000 sehari semalam wah apa aduh gula pada jawaban teh pada jong kak dinto ki bedena montro selamat manusia jong nak montro selamat pabanyak macam solawat gula andin solawat 5.000 bangga gula wah 5.000 banyak iko wacan gula kenapa cina keduan 5.000 sehari semalam ada bunaba emben tahu solawat ta'aban dari berapa solawat ta'aban solawat Jibril 40.000 sehari semalam macam cong gula mah pola tak mai taber tak bisa petoronan nih kibah mai petoronan ya mon 40.000 bah apa tak bisa rokok bah jangan gula bah kro solawat mulolo jangan gula nikah abah sih pertama nomor 2 napa sodako saya sodako nih sodakona areng sepo gitu masyaallah gitu si lakukan pesan lagi sodakona si ben hari Jumat per mingguna kak dintoh reng sepo mana penyaman murab obeng 300.000 ibeki kena nih kini bisa masjid depak ke masjid ipetar sampai sobung gitu per mingguna le per tahun na gitu sejak ngakan kepikiran gitu mah napa sodakona abah gitu tatangke sekocak Pak Polo Roma ke timur Pak Polo Roma ke bere Pak Polo Roma ke lauk Pak Polo Roma ke deje ke intok sedakonah ebak ese beres ese kopi ese gula kelampih ben sarung gitu mah miloh sedeje gitu Allah liberiin gitu benih cuma tetangke bahkan cok gunung bunangkah baru sedeje gitu alhamdulillah milo macet ngabiahi na ajunan bah takok engkok re kecewa cong debuna Allah tenglah saya kento sehebat napa saya maus gitu punten benih selawat si biasa napa saya maus ya Rabbi bil Mustafa beliau maqasidana waghfir lana ma madah ya wasi'al karomi sampai saya maus cuma kak dinto
kan mangkana dan gula setelah setiap benda pengajian kak di masaos sumenep Bengkalan kak di masaos pakun minta aki seporan ring sepo apa-apa polan dan gula terotak si ngusia kasedenah orang sepo manteran detiah ahli swarga bentera kubur amin Allahumma amin. Sekak dito saos mak dari badan kaulah orang lebih nanya apa ngaporah mana bi bener kita murni dari Gusti Allah mana bisa lagi kita murni dari kotorah buduna ati abdina tibi wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.